Horasma hubata haganupan, Bapa popon inang Rosi Hasoman, Ijape hita Marianan, Tuhan nai batama tetap makasumani hita. Bani panorang on, riap mahita menjalo hatani Tuhan, taipi paima ijalo hita hatani Tuhan, pasada hita mauhurta, martonggo mahita. Ham nai bata bapa nami namarha bangsa ina guriatas. Hamdo namamboto pakon mangarusi ahana ibagas uhur nami. Rodo hanami laho manjalo hatamu. Ase hamma na mangajari hanami. Ase boy ihaguluh kon hanami hatamu ibagas guluh nami on. Jalo hamma tonggo nami on ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita haganupan hasoman sahapor sayaon, ambilan batasa dari on aima humbani Job bindu 20 mamuka humbani ayat 10 daskubani ayat 10 pitu. Sonon ma hatani naibata. Tapi ibotodo dalan nahudalani anjaha anggu iuji au gabedos kon omas ahu luar. Totap do nahehu mardalan bani bokasni, dalani do hui hutihut, sing malembang au. Sing ongga hulanggar titah na luar hun pamangani, hu parimbagas kondo hata na luar hun pamangani. Sing mubah-ubah ia, ise manaboi paguling konsi, ahana sinurahonni aido ipasau. Saina paujungonni do nado pinutuskonni baku. Anjahabue open nasonai ai ibagas uhurni. Halani aido ase songgotan ahu ilobeni. Anggo hupikiri ai hitir-hitir do au mangidahsi. Naibatado napatunduk uhurhu. Anjaha pargogo nasotarimbang indo makirjati ahu. Tapi sing mago jomba ahu binahin ni halotiron. Barang halani hagolapan na marukku bohiku. Ay madasni. Nasyam hasoman sahapor sayaun. Anggo isobut ma pasal si Job. Ahado na paling idingat nasyam. Pasti na paling idingat kita aima sitaronon. Masih sitaronon, halani memang bani bibelta jelas do patugahon bahwa si Job aima sada jolma nabui tumang parutuluni sadokah ia manggulu. Magoan arta, magoan niombah, magoan hasoman, maborit akulan, janah isuruh parinangonni, laho mamburai Tuhan naibata. Aima pergumulan ni si Job nabui janah naborat tumang ibagas guluhni. Totu humbani pergumulan ni Job on tubuh do suku-sukun batak. Ibagas uhurta sonai huma agi hubani Tuhan nai batak. Masih mahalak nabujur boy marsitaronon. Halani anggo ibasahita bani Job sada ayat sada jelas do ituliskon ijai bahwa si Job ay mahalak na daulat, halak na bonar, halak si habiari na ibata, janah langra ia makorjahon na jahat. Artini memang si Job on ay masahalak na porsaya hubani Tuhan na ibata. Tapi masih boy halak na porsaya hubani na ibata, halak na bujur hubani na ibata, boy marsitaronon. Ailang ia piti Tuhan na ibata, halak na bujur hubani na ibata.
Ailang iurubi na ibata halak na daulat. Ailang ihasomani na ibata halak si habiari na ibata. Asiboy si dia marsitaronon. Ang gusonay. Mauli ni halak na porsaya hubani na ibata. Ang gototap do iya marsitaronon. Totuon ma sukun-sukun bani guluta, bani gulu na siyam. Masema halak na porsayain boy marsitaronon. Maulih ni porsaya hubani na ibata, ang gomarsitaronon do iya. Tetapi Bapak Inang, bodoh koma sadanari sukun-sukun na gabi refleksi bata. Atap na adong do, Rusia ni na ibata, bani sagala sitaronon na idopakon halak na porsaya. Halani bani Jakobus sada ayat 2 das kubani tolu takas do abua ijay. Nini makatahon. Na siyam sanina hira na siyam mamalas ni hurtumang ang gumadabu na siyam hubagas bagi ni parlajuan. Anjahabotoh na siyama na makorhon hasabaron do parlajowan hubani haporsayaon na siyam. Berarti parlajowan ay hapindi ni makatahon paroh kon hasabaran do ay ibagas haporsayaon. Totuon masasitong ni posisi ni si Job itongah-tongah ni gulu ni panorang ay. Memang Bapak Inang hita haganupan anggo tradisi kuno bani panorang ijia sahalak na marsitaronon ianggap doai halani dosa-dosani. Boy ibandingkon ha na siyam bani Yohanesia ayat 2. Bani panorang aya dong do nama pitung mulai ia lahir. Rodo suku-suku ni Jesus manukun hubani Jesus. Isi do izon na mardosa. Nama pitung ay atap orang tuani do namar dosa. Jadi humbani suku-suku non do matakas bahwa panorang ijia sada parut tolon ianggap do ay halani dosa. Ase ang godong halak na lambang na langboy marniombah dalahi na repat na cacat na miskin ianggap do ay halani dosani. Halani dosani ay ma ase iajab ikutuk Tuhan ia marhite sitaronon na burat. Ay ma konsep na sapari. Janah bani panorangon pe bui dape jolma berpandangan sonon. Anggo adong masada na buru na mabalu. Bahak do na masalah kon ia halani dosani doa. Anggo adong masada inang na langboy matubuh kon anak dalahi. Bahak do na manudu iya dosani doa. Ang godong na masombuh na buritan bahak do homa na manudu halani dosa pakon ajahatan doa. Ang gosonon mana terjadi berarti na marsitarononai lambin marsitaronon ma. Halani sahab uhum ni hasoman pedo maborat. Tambah huma sitaronon ni bani panorangai lambin mana marsitaronon lambin borat ni. Sonaido sa sitong ni agesi Job bani panorangai. Ang gui basahita teks sebelum on, pasal sebelum teks on, rodo hasoman ni patugahon hubani. Memang pertama mangapohi do halakay. Tetapi dot ni patu kesimpulan ni sedia na mardosa bagal do si Job. Aido asesonai parutolon sitaronon na ido pakonni bani guluni. Tetapi humatah genupan ahado respon ni si Job pasal namasa pasal sitaronon na adong bani panorang ay. Memang sadar do si Job on bahwa sanggah manaron ia sanggah marsitaronon ia borat do tumang pangahap ni hinorhon sitaronon ay. Tetapi sadar do si Job pabawa sitaronon ay sedo halani dosa atap sedo halani naibata na lang adil atap sedo halani naibata na lang maramot kuniha
Tetapi sadar do ia bahwa sitaronon ai ma ujian napapitahkon hapor sayoni songon omas namurni. Aido ase berani ia makatahun bani ayat 10 ambit ma iuji naibata ia doskon omas do ia luar. Artinya dia yakin bahwa sasitong ni porini be iuji naibata ia hapor sayon napitah aido na idah naibata ibagas guluhni. Jadi sadar do si Job bahwa itongah-tongah ni guluhnion bahwa parutolon ai sitaronon ai songon ujian do ai napapitahkon hapor sayon. Papitahkon hapor sayon ai lang jumpa melalui proses na sederhana. Tapi jumpa doai marhite proses na berat tu bang. Marhite bagi-bagi ni pardalan dan ni guluh ni. Aima membahin ia pitah. Hapor sayon ni murni. Gabe songon harosuh ni naibata itongah-tongah ni guluh ni. Jana aido asehoma berani ia makatahon bahwa buah ni napitah hapor sayaon ni ai, ia mengaku bahwa tetap do ia mardalan bani bokas ni naibata, tetap do ia mangihut-ihut dalan ni naibata, jana seng malembang ia humbani Tuhan naibata. On mahataridahon hapor sayaon ni, hataridahon guluh ni na sadokahon. Mungkin angguman doding si Job ai, mungkin sada doding na idi doding ko si Job ai ma tandai hamma au. Jadi tandai hamma au Tuhan, iboto hamdo na ibagas uhurku, ibagas pikiranku, ai pita hubamu do au sasitong ni. Dot ko siai Bapak Inang. Job on lang menghakimi Tuhan, lang menyalahkan Tuhan, sanggah ia marsitaron. Lang menyalahkan hasomani. Tetapi dasdo ia hubani sada pemahaman bahwa naibata berkuasa jana berdaulat doai bani guluhni. Ado ase bani ayat 10 tolu iha tahun seng mubah-ubah ia. Isi manaboi paguling konsi. Allah tetap lang mubah-ubah. Naibata tetap padan nipe tetap tidak akan pernah berubah. Halaniaido Job sadar bahwa naibata usido songon tukang omas. Namar horja membentuk omas ase omas agabe emas namurni. Jana ia sadar ilobe-lobe naibata songon omas aima ia. Yang siap dibentuk, siap diproses ase gabe omas napitah parguluhon nise. Ase ia sadar bahwa proses hidup na terjadi bani guluhni aima proses na papitah kon hapor sayoni. Memang lang haganupan proses hidup ai boy ia rusini. Lang haganupan ai boy ia mengerti. Tetapi ia sadar bahwa bani haganu prosesai adong do naibata namar horja bani guluh ni. Sonon masa sitong ni guluh ta Bapak Inang. Tidak semua persoalan ini, penderitaan ini kita bisa mengerti dan pahami. Tetapi yakin dan sadarlah bahwa di balik semua peristiwa yang kita alami, Tuhan itu sedang bekerja untuk kita. Dong sada istilah nama katahon sonon. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan supaya kita sadar bahwa sesungguhnya kita itu sangat membutuhkan Allah dan tidak bisa pisah dari Allah. Aina sada kenyataan hidup yang harus kita alami. Na ihapor saya hita bani guluton paboa maningon orot do hita bani naibata bani sagala sitarononta. Aido ase bani tekstaon Job makatahon. Dok ko si ia sadar pasal horja ni naibata. Hitir doau nini.
ahado pengakuan niun. Job ilobe ni bata kagum takjub do ia marhite horja ni bata. Paboa segala na terjadi bani guluhni lang mungkin boy terjadi ay tanpa izin ni bata. Halani naibata do na markuasa pasti naibata bodo mambahin nama dia hubani. Ase bani ayat na terahirai nini makatahon. Tapi sing mago jombaahu binahin ni halotiran. Barang halani hagolapan na marukub buhiku. Sing jombaahu ni. Masih halani sadar do iya adong do naibata na makasomani. Maparguguhi iya. Agipi tungon si tarunon niya inokkan buwi tumang, burat tumang, tapi seng jumbaaw halani na ibata na makasumani. Jadi songon pengakuan ni si Paulus maay. Haganubdo tarhorjahon aw, marhitehon iya na mambere pargogo hubaku. Nay mahoma pengalaman ni si Job. Ase bapa inang hita haganub, refleksi na boy iparlajari hita humbani ambilanon ayma na parlobe pabuwa sebagai halak na persaya hita lang otomatis mago haganub parutolotak mago haganub si tarunotak lang. Tapi harus sadar do hita bahwa sebagai halak na persaya hita pasti adong do si tarunotak mengalami kegagalan, penolakan, kesedihan, pakon berbagai macam parutolon na adong itanohon. Tapi yakin jana sadar rumah kita bahwa parutolon na dong haganupan din sa sitong ni ay papitah kon hapor sayaw tahuban ni Tuhan. Membentuk imanta, membentuk jati dirita, membentuk karakter ta, gabe karakter songon harosu ni nebata. Aido sa sitong ni pangarapan ta humbani parutolon na idopako kita. Dukusyay na paduahon. Bani haganuk parutolon na idopakon hita. Ingat kita janah kawah ko hita ma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus in sendiri pe memilih jalan derita. Itakap iparsilangkon mati. Tapi justru marhite jalan derita onma. Yesus pataridahkon kemenangan. Hamonangan humbani hamateon. Jana hamonangan hubani halak na prosay. Artini hape anggorap pakon Yesusin. Anggo setia pakon Yesusin hape hita manaron. Jumpa hamonangan do hita. Asibani pangukapon 2 ayat 10b makatahon. Say bujur mana siam rosimate. Dukusyay berionima sortali haguluhon. Ondo bagah-bagah hubata. Ase tetap ma beriman. Ahape masalah. Ahape parutolon itongah-tongah ni guluon. Tetap matangan taon marsi joloman hubani hata ni nebata. Ase mampu hita bani haganupan ay. Dukusyay na patuluhon. Dingat hita ma bapa pakon inang. Bani haganup si taronon ay, Allah itu memegang kendali. Allah itu berkuasa. Ase bani haganup parutolon ay, naibata turut hadir, turut campur tangan, memberi gogo hubata, ase margogo hita, mandupakon ay haganup. Ase tetap ma beriman kepada Tuhan, ase tetap jumpahan gogo hita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.